We found each other when we both were lost. I tried to hold you back. Never thought I'd fall in love again. I know the pain of being broken hearted and blame myself. So would you stay? Just in my head, I'll go on in my life, and memories in my mind, and I'll try to heal my scars with all the ones we fall. Kenapa Air datang kok marah-marah? Mas Aji mbak ketahuan sama cewek lain barusan. Mas Aji pacar kamu? Iya. Aku sih gak heran. Kenapa? Soalnya aku pernah lihat dia bareng cewek. Emangnya di mana? Sekilas di jalan sih. Awalnya aku nggak mau cerita sama kamu. Berhubung kamu cerita, ya udah saya kasih tahu. Kalau saya pernah lihat Aji bareng cewek di jalan. Emang gak bener ya Mas Aji itu ya? Udahlah, cowok kayak gitu tinggalin aja. Jangan reng meduru nanti bengkas tah. Makanya itu mbak, aku bingung sekarang mbak. Itu semua tergantung kamu Ir. Aku kasih tahu kamu soalnya kamu tuh adik aku. Iya mbak tahu, tapi aku masih cinta sama Mas Aji. Tahu bingung aku mbak. Repot malah tapak cinta najia. Apa tak ikarat? Tapi lethina deki kare kastan. Yang ada di mana? Aku mau ketemu sama kamu Yang. Hah? Aku ada ketemuan penting sama kamu. Kok gak bisa terus Yang? Ada jalanan kamu Yang. Ya udah ya. Halo? Ya mbak. Oh ada job. Di mana mbak? Oh di kafe. Ya mbak, bisa mbak. Oke.
found each other when we both were lost. I tried to hold you back, never thought I'd fall in love again. I know the pain of being broken hearted and blame myself. So would you stay? Just in my head, I'll go on in my life, and memories in my mind, and I'll try to heal my scars with all the ones we've Aku tuh susah mbak melupakan Mas Aji, tapi aku disakitin terus. Bener kata mbak, Mas Aji gak baik buat aku. Sekarang aku sadar mbak, aku nyesel. Alhamdulillah kamu udah sadar.